партнер Çeýtüýe gününen gündü partnýorlar, ılajytlar bihi бүгүн эфирбитин сагалыбыт. Бүгүн ото өрөбүл боларына себәстен тепитим курдук. Биги эфирбитер өрөк болбатак. Бүгүн эфирбит бүгүн биги просто Дубайга жыппытын туунан яха бу мен бем активный партнер менен мотелын кепсекпит. Онда ото биги Дубайтан карантин сагалынан нене калбиппит олиһин буланнамыт били городской презентация болбатага. Онон себәстән бу презентациябытын онлайн презентация курдугун оробутсе. Онна ото биһи хайдах Дубайга жыппытын бу маннык путешествие хайдах тиксиякка хөбүн туһунан кепсиякпит. Ону бастан бэбитин билиһиннер якканди. Ото мен атым Людмила Габышева диэн, бэм төддүнүкке хастакпын, туохка основной үлелээкпин, институт биология үлелээбитим, хүрбэхыл болла, наука үлелээбитим. Onu tahanan bu bılırın fevral otututan bu nana balzam biznenan jarıktana bunlar. Ото опсенен этер булака bu сетевой бизнес ka kihi Откора потребностях болан келер буллади, кимера дорогя келер, кимера хатчыгана диен келер, кимера общения на диен келер диеп курдуртеп. Атымин мен келбитим, хүлбетче коллаборати тоха наука үлеләтим дагыны уну кулахан камнас болбатак, конечно, бюджет терилтете. Олин атта оглар бутун итербе желбит тугар беге ен бир тахачыгана дер булакти. Олин bu biznenin jarıktan sıltan öttü. Onu da bäbi dorobiýabyň teňe tup sarabıt, onu tahanan toput финансовый благополучие diýip kurduk bulady. Так. Мен bu Global Trend компанияга fevral otutur nürgäne konuna baňyrbyta, men sponsorym. Men onun kinýahan hawlahanyň maktanabyn, bu toqqa компания кэлэн толоqputlar idadi. Басқа bu toqqa Dubaiga baran kellibit. Bu manda qayda tексер туһунан bu эфир битер кепсибит. Онда ото билин серебряный директор рангага жабы. Онда бесыйнан тибитим серебро рангага. Онда ото билин мигин боллана bu benim партнером Моти Евловская ситен аспыта, эдде менин невине серебро болбута. Мен антон комой баппы, наоборот, биһи үөребит бихини рангана ситен астактарына. Онна ото иккен олхин Дубайга баран наха чүдик сыннянан келлибит, Мотивнан, самый активный партнербына. То Моти бәтин эме билгеннери билигин. Табаргытыгар үтүү күн болдун. Мен Матрёна Евловская диэммин, төрдөн хэтте хаастаакпын, үс оолоокпун, бир сеннээкпин, бабушкабын. Мен орто халыма эбээхтин бөһөлегиттен төрүттээкпин, бэм атаак коракка кэлэн олорбутум, жауан төрдү сыллаактан олоробун. Бэм идебинен учуталбын, тока осколага 5 сыл кутугулелээбитим. И бу уже 14 сыл болла. Сетевой маркетинг индустрия тыгар жарыктанмытым. 14 сыл, ол егер в основном 10 сылы быха мен продуктандан жарыктанмытым. Арас продукциялах компаниялар гүлеләбитим. Но мен того именно сетевойга калбиппини осколнуттан ордоромун дир баллахатна мен именно путешествияга ымсыраретим. Жоннор сетевойнан жарыктананнар күлейдиллер, оннаманна басқа көтөн келелер эте, олихин мен эме барарымду дем мен оттон 10 сыл быха жарыктанан бараммын, атылырга хөп боламмын, тоқтаммын, атын индустрияны көрбүтүм, эме тох инвестиция ден, тох электронные деньги, там криптовалюта, эндеңе эме 1 сыл кудук жарыктанан бараммын, уже тохтабдым. Көрбүтүм эхин тахан и тухка тийбитим төмөккө. Тух индустрията
инвестиция индустрията ухуннук турбада биттен. Ағаяқ ый болар, уатағына балтарахыл болын сөп, онна тоқтан қалары биттен мен өйдәмін. Вообще, сетевой маркетинг индустриятермен керес турur бут. Вообще-то, честно, это керес тураран барамын аны жарықтанма дэппен, лучше дойду барбаран учуталлығы біндемін. Оннук толкуй кәтиен барамын. Барары хырттахпыны, просто барары билет ылынары хырттахпыны. Люда хатамин суруян ыңаран ылан табыссаңа проект кәлбет, кәлен истет үстие битегермен атағым сүйд бүтін бәйімді білібіні қалтым. Онна хүрен кәләмен бұл Global Trend компания туғынан истеммен. Просто хөблә битен маркетинг көрәмен, потому что мен өр хылгы дәріктамып боламын уже маркетинг арағын, тух компания арағын көндәмді, уже тәннән көрір тухтақ боламын, опыттақ боламын, тухайдақту, или манық интуитивно бәйім сөблә битен бұл проегі. Компанияны олихен сразу ол истебит күміттен мен үлелән сағалан бар бұтын, онна бұл уже сылттан ортақ бүтте. Февральтан хаалан барамыт былырын. Бұл бір сыл үлеләмет серебряный директор ден туққа статусқа тақсамыт босқо туқтан кәллебит. Күлейден кәллебит. Онна Дубай, Арабский Эмираты баран кәллебит. Бұл меха иккис сырым болар за границу. Бастықы ғырым былырын Годовщинаға Казахстанға хаджибытым первый раз в жизни, честно этебин. Мен Китайда тугуда көрелікпін. Честно, эттаха оннук. И икки сырым бу Арабский Эмираты болар. Билин кәпсияқ бит. Хата хаджибытым. Тактан бу серебро ранга тиерге тоқтен. Бизет маркетинг планы көрбүчөнөр бары билерге полоди. Бес бронзовый директорда кулуктахыт. Антон бронзовый тем была чердак болуктахти. То итинде эхине эңирбит жонор партнер спонсордаргыт ой көстөрдө каран калып. Спонсордаргыт кепсияктары. Бу март сагаланында биги 29 февраля тох компания бит 2 сагын толбута, аны Москвага көпүппүт мантан. Онагыске көппү. Онагыске көпүппүт. Онна Москвага улахан тоққа болбута. Улахан Данияға болбута. 2 күн браханникта бұппыт, уйрақ істе тоққа көпіппіт Дубайга, Арабский Эмираты. Онна барым устан бар бұппыт, Россияттан, Казахстантан, казахтар кәлбіттере, жәннук мустамыт около 400 кей курдук мустамыт бар бұппыт. Лидерские каникулы. Қайлуда. Лидерские каникулы бар бұппыт. Хәтті тегер тиеммет уже улахан байы тох Расельхайм ден коракка тейбіппет. Это Дубайтан 1 час курдук аянныгын. Туспаманнык тоқтақ. Ити болбатақ. Ити көстер парус болбатақ. Атын хаус. Бұ көтөрі бит Москваға түспіппет. Артыскаға. Барыбытыр жөй бай форма бит-биттере. Бейсболка, онна худиден. Ити Global Trendен хорттақ таңығы. Оны бары форма күдік кетен бар бұппы. Даже самолет колороннар жоннар. Наха кірі бары тоқтаңын кеті хаджағыды. Тух соруктахыты денел бақпай кейіппіті. Оны хамалек колоромыт жонға кәпси көттақ бітті. Онна көтен тиеммит туха автобуһунан илпиттере кеһе баай тиибитпит караңага уже тухпутун булбурпут кеһе 11 час кетеди. Тухпутун гостиница бутун. Гостиница бут ол Расельхайм ден коракка бар. 5-звездочная гостиница. Ой, ким генетей. Атының напистим. Верхамбай тыллардақтар, олеген кеһи сразу хаңарбат. Вот, ол гостиницаға түйеммет бар бытын распределяйданнар
төттүүнген болан түспүт, но икки киһи бир хоска, икки киһи бир хоска курдук улахан баай хосторго түспүт. Кайлуда звукпут. Вот, бу элбах бай боламмыт кааркыскага түһэр. Бэбэбитин кытта биссен. Үөрөх хаджыппыт, үөрөх багата болбута. Онна компания болланы биһиха перелет оплачивайтыр. Перелет, Риксос ден. Риксос, ой, ким денети? Риксос ден гостиницага түспүт. Улахан багай. Онна арас дойдуттан барадыттан келен түспүт эте. Да бистен хаджыбыттара. Киһи маннык үрдүкү статустаахтарын ден киһи арарбат. Бары биһини кыттете бистенге простой байжоннор. Да бистен хаджыбыттара. Вот, онтон 8 марта боллана хассыңга күнүгер 8 марта ди. Онно биһини Брахиннигинен эгардилэннер Персидский залив, Бабель Бахар ден, Риксис Бабель Бахар денете. Вот, 8 мартаннан эгардилэннер компания бит биһига подарок оңоробуттенер барыбытын автобус колордоннор тоха жибиттере. Тоха заливка. Залив маннык Дубай келпиттере. Дубай коратын ихинен залив бар. Онно бары икке тәстәх улга. Так, тохтын сиппирин мен чебем туу капсяны сиппирин дача кеп. Ихилер да. Ихиллер. Ото бу рыска 300-тен тахаме серебряный рангалах партнердары компанияда. Ол иттен 12 киһи биһи сакаһириттен. Уже бу топтун презентациябын раз өдөрүм. Каддар. Так. Так, үшөйдү көстөрдө. Плюсикта туройнер баалысты. Мека көстөр үчөй байтык. Так, бу сакаһириттен биһи 12 серебро рангалах партнерда барыһырыттыбыт. Билигин сакаһиригер опсая 17 серебро бар. Серебро ден бу үддүкү ранга ага кисер. Ранг болар. Тока компания биле ранговая лестница тыгар. Онда бу холобра биһи хаста самолет киһи тока Астана, Алматы, Москва курорттардан көтен тиидибит. Бу Россия жонору бары Москва курорттан көтен барбыт битсеп. Биле хүлбе 1 марта Москвага открытие российского рынка болбута ди. Ол кенттен биһи неделе курдук болан барамыт. Дальше Дубайга көпүппүт. Онна бир неделе онно барамыт сынянан келлибитсеп. Бу бастан көтен тиибит картыскабыт болар. Бу 200 киһи барам устамыт картыска түспүппүт. Бу Риксос ден Бабель Бахар ден тох сеть отелей ден бар хеп. Бу отель булана тох опсай анды дүдүн хүлбе бесинник 5-звездочный отель бар эбит. Оны биһи компания бит бу именно 5-звездочный отель талан партнердарын сыннятта наха чөй тох олох высший уровень деп курдук отель хеп. Бу аны барда кас тойдай бу маннык Риксос ден тохтар отельдер Египетка, Турцияга, Казахстанга бир, Россия бир эре соғытақ Сочига бар эбит. Оны Эмиратка болланы иккенник Риксос отельдер сеть отелей бар эбитсет. Онна бу отель бәді тохтан 10 километр рах Дубайтын 10 километр рах елге турар тох насыпной островка. Кумагы биле кутаннар оңор бут островтаргар онна турар. Онна бәтел хомба территориялар күп-күп шөбай көрдү. Бу оксайнан Дубай буланы Эмираты барты кумак буярды дута буллады. Ол онны барты кенер бәләре үннәреннәр, хас бидди олорду бит пальмалары укутаннар үннәреләре ток бар үле бәгәте. Аны улары булланы ме ток
Тухтыккаби дефицит толади, ала у мәні хоғдойдута ол ем балана келер мора уутун ланнар туунан биле опресняйданнар оңороллар эбит. Үнәлері куталлар эбит. Хәп. Бу риксас жана телбитер бия хаттан манны кулок үшөй бай пирамида курдук 5 тоқ бар эте. Корпус, олны корпустарынан тарханаммат хып олар буппут. Бәтин территориятер бассейннах, үшөй бай ihe карагыбай барда тыннах сибекки, улахан бай бассейн бәғоты, аны детской семейной отельлерге кисеребит олен боллағына детской площадката арағынай развлекательный тоқ бәғолерді, улахан да жонларға арағынай алта рестораннах, арағынай спортивный тренажер, ол бұл тоқтар біле волейбол, ол бұл футбол, ондық манныкте тоқ барда бар, хеп. Ки қайдақ бар, түхі бар чөйді сынненар. Бұл тоқпыт бассейн, бұл бассейн болып подогреваемый. Бі ары кинер тоқтарынан температураларынан климатынан бі ғыджы біткенмет hörün kıhınları hep onu bir yaha olan hamesöt hülbağa sülbe hette gradus ete onu ol hülbağa sülbe hette gradus kenar bu basseynlerin podогревайдылар ол ен сып сыласына ха шөй киреңин тө бар сөтөлүү аны пляжтар болан сразу тоққа аяқ метринен түстүндө аны бу пляж кызытыртындык тоқтар бардар араханай бар бото бар муте хөтө бото биги наха чүгөй ыппырасуулах бассейн оғыру бото хөтөлүү би бу тоқа отель боланы опсайнан омуктар хиджер отельдер бисеп би хиджи кемметин хамай впервые же бача русскоговорящий элбах русскоговорящий хиджа хыртта деннер хайыллар офис отель үлехеттере онна бу тоқ мана булана персидский залив нахачу кюх сыбдык бай кюх дюннях прозрачный бай дюннях мора мора жанаты бут нахан кюш тоқ бай тустах бай оны биле хар тустах дюне буланы биле кумага туу хабит маган белый песок олин ник дюннях болар этсе Бо пило ахиджавит. Долгуннах пайку бот гитти. Оны да долгуннан хиджа тахаджавралды вот. Наха чуй морала. Не бо аснатта тетюе вот. Бу би талгати таппутен эти би турар вышестоящий наставник пут Казахстан бронз бриллиантовый директор бытыты билге харска түспүт энген нәттен аны алты рестораннах жетимге ол алты ресторанга же бары бор босқа хаты быт аны астарын көддөрөм бараты бу барта сладости турар туга аны кулахан территориялах ресторан ол егер буланы аңар чиманы араксар барта бен хыджанереңип талагын. Оголор слада сеттүтэ, мясной өттүтэ, индеби курдук ас бөгөтө. Бу салаттар. Оны чыманы барды. Керге жамы делигиал сысты. Оныр кырдык разнообразие. Иччел бахас барын впервые көрдүм деби. Тиги тугу булан сиян билбет вообще. Барды сак. Барда бул. Сыра раха. Ой, салатта. Букурдук жахыл робут, манык нагачу бен төн талар төнү тугу сийген бен талангына хыгын. Бастай компания барыты. Барта компания төлөн. Тө бар же ахам. Бу аны алта ресторанна бу би турецкий ресторан олар. Бу риксастен осенен тоқ турак кейтин туга бит сет отелей бит сеп рестораны бит отельдер бит олим буллана
обязательно тибетин тохтарыгар турецкий рестораннар бар боллар. Он нахачу минеге состав турецкий ресторанга жыппыт өсө тохтен балларды. Итальянска, инде кученник арахсаллар хеп элбах бай. Беша Рыбына инде. рыбна игинден. Аны кехайде арахына вечеринка баата болар. Бу Гетсби ден вечеринка, белая вечеринка инден ченник арахсар арахына. Дискотека ген баата чай. Короче, ке төһө бар да астынан хыннанар. Херигер хиджен келлибит. Нахачу аны компания нахачу дик сыннар муттан бир просто үрдү тага. Онтон бу дальше 7 марта тибиппит, онтон 8 марта бийине компания нахачу браника. Иттеманы мути дальше кепсия. Мгм. Ага, 8 марта женский праздник ди, олиген компания бит, учителер бит, бияха белах уннулар. Онна барыбытын автобус колордон бараннар Дубай келтилер. Онна тиеммит, Дубайга тиеммит туаққа тахардылар. Залив тура сиригер между домами маннык залив кудук бар. Онна яхта бөгөтө, онырык дорогой яхталар тураллар. Просто кеһи карага хүрер. Ага, онно икке тестах яхтага идженнер барыбытын онна киллердилер. Ол түйсүччеке кехини. Ага, бу туох көстөрди. Бу туохка үргүджүжүппүт экскурсияга туох парус ден Бурдж Араб ден аттах самый хетте звездалах туох. Самый дорогой отель. Ону самый үйөттөр вертолетный площадкалах. Онна жоннор порт, отон самолетнан көтөн келен барандар. Вертолетнан келеллер бит, келен түһеллер бит. Онна хары дорогой хетте туохтах звездалах. Аны бии просто аттер бараммыт картскага түспүппүт. Онна территориятер, конечно, кетилер беттер. Онна олар жоннор хыджалар. Эме насыпной искусственный сирге турар. Песогынан сироңорон барандар остров кудук бейте жоройон турар уга. Онтон ол туохка барды бит яхтага иктелер, онна икке тестах яхтага киреммит. Бу яхта үйөһөттө, иккисетеһе. Онно аллара этехигер боллана туох бар. Ресторан бар. Бу яхта бут тахыттан көстүүтэ. Кирәре тураллар. Тахсыбыттар быһалах кыргыттар кеһе тахсыбыт. Онно эме аз бөгөтүн терибиттер бияка. Онно эме ахатыбы тагай. Тыл эттилер, агардылаатилер. Онтон икки сетээске тахсамбыт бары туохтааты бит үңкүү бөгөтө, тыл этээхине, ырыы бөгөтө. Ол хыджамбыт өссө ол залип үңкөн барбыт. Бу математиким тыл этторар. Дорогие дамы, мы еще раз вас Ага, оныти жөчелерге от мужчин компании деннер дәжелер оныргал бак ахапка розалах килбиттере чөй байтык онна кас бидди чөчага барыбытыгар сибекке белахтабиттере. 8 марта деннер агардыланнар. Ага, онна эти туспа бәйләре диджей дахтар иңин, онна диджей туран музыка бөгөтүн тыахатар. Онна үңкүлү ара туу көрөбүт. Куарата көрөбүт. Дубай. Куарат барда бар. Бебит булахпытын иджахчиппыт, онна булахпытын тутутабытта, онна манна түстүбүт. Артыскага түстүбүт. Бу Асхат Алиевтин золотой директор Казахстантан хыджар. YouTube'ка көрөргүп булу кини туохпаат үйрөхпөтүн гитар YouTube'ка. Маннык зеркальный онор улахан небоскрёптар быстарынан устугуппут. Антон икки чаһы быһа күлейдээбиппит, киһэлик уже хараҥаран барбыта, хараҥарбытыгар өссө кырыһыбай булбыта. Вот көс бöҕөтө. Киһи хантая көрөр. Билсиһэн арас хептен хэджэр партнердар бытын кытта билсиһэммит, кэпсэти опыта тастааһына иҥнэлбэх.
Ага, онна наа чүйдик сеннен аммыт бу кеһэ туха ол яхта кенниттен тахсаммыт эми автобус бутур олордубут онна тухаяннатыбыт. Бурдж Халифа ден билергит булоди знаменитай башня. Бурдж Халифага илтилер, онна поющий фонтан бар. Поющий фонтанга барамыт көрдүбүт. Вии беоте. Бурус телбахки көрөнтүр. Аны башнябыт арас өңүнөн өннүр, арас видеолар тахаралып бүтүнө башняга. Круговой маны или бэйн характерын көрдө хаврос. Конечно, видим онук наха теддибе. Ол довольно кабин. Дубай Мол ден улахан торговый центр иһинен тахсыбыппыт манна. Центр иһинен киен тахсан. Ол Дубай Мол эми онор улахан торговый центр иһигер самый большой аквариум бар иһигер. Онно скат мора океан туга балыга барата бар. Акулалын, скаттын барата баллар онно көрбүппү дагай эми аквариуму. Онда за отдельную плату онна можно даже погрузиться. Таңнан бараңын кираган балыктарыгытта устуоккун хөп. Бу Бурдж Халифа аттер тураллар. Кас эте үддүгө люда. Үддүгө агас 100 багас метре, онна 106 этесте. Ага. Гиннес кинегетер кийбит туох башня болар. Город боллана Дубай вообще көп крахастага. Хетто 12 сыллахтан бу Арабские Эмираты ден 1972 сыллаха февральга только основан. Ага, олихин бу мин кыттахасты дибин. Менеме хетто 12 сыллах болана. Мин кыттахасты боростой бедуиннер олорор вообще маннык пустой пустыняга маннык город эре болбатах государствоны тутан тахарар ден анарык вообще киһэ баппат. Ону туохтарын гиттар үчөбети кәсәбиттер бияга Заид ибн Султан Аль-Нахаян ден президент шейх болыкеннерге бигиннен президент кини сетте арас улус дебик курдук хетте арас улуху колбон хетте Эмират колбон Арабские Эмираты ден государство оңорон тахарбыт. Онна кини эппит мен ан дойдуну удивляйдыр. Ан дойдуга самай сказка кудук дойдуну мен тутуохтаахпын ден сыйла хорого оннуга бит, онна оннукканан кини 34 сылы быха президентнабыт бу Арабский Эмиратка. Онна билигин самый почитаемый шейх, кини 2004 сыллаахы өлбүт, но самый почитаемый таңара кудук көрөллөр ол бу Заид ибн Султаннарын, потому что кини боростой народу барытын желен боростой народу катчылан билигин почти что жигнах арабтар бу Эмиратка үлелебеттер. В основном приезжие люди работают. Ага. Олихин таңара кудук көрөннөр кини бу сказканы кыджик сказка. Ага. Ихиллибетте кыджик сказкага баран келбик курдукпут бихи сананабыт. Өссө да барыахпытын багарабыт, потому что бийкып кыраны көрдүбүт, капель кутуга көрдүбүт жаһаныбын. Өссө чүгей туохтар баалар эбит. Вот. Онтон туохпут эттибитти компания бардын төлүр. Бу проезд бытын, бу экскурсия бытын, ахалык бытын, конор бутын бардын төлүр. Бие карманный расходы бытыра просто катчы бытын, и все. Онна бу туох, конечно, биһиги сылдьар бытыр ити курдугете, но сайынын боллана 5 градус болар эбит манна. Онтон шейх дабарыгар барахыджыппыт, эме экскурсия курдугиджи биттере, просто улахан дабарыс. Өссө бейте маннык
олбор улахан олбордах онна мен кастаманнык зданиялар тураллар. Ага, бу короготче биги, например, площадьтар бытынагар, конечно, касаметөгүл сүүстөгүл улаккан. Барыта мраморный плитка, барыта огор. Кип келебечигес ыпырас биһионно тугунан кыра машинкаларына олордомнор ижибиттере, потому что киһи саты тийбеттере. Борос толахан. Манна боллана билиңи ол Альнахаян уола билигин туохтаан олорор, президенттан олорор. Кини бу үлелир резиденцията. Үлеләбет кемигер туристик центр булан калары бит. Үлелир кемигер буллана бәйт үлелир. Онна арас омук президент, арас дойду президентларын кини принимайдыр сиребит бу манна. Бу таха онтон игер кирбиппит ihe вообще онарык киһи эткөйен эппет кэссэбет гыргы байхире. Барыта патологуттан сиригер мостатыгар барыта фрески. Арабески ден аттак. Ону гиппыт даже этерди. Манна үшүйдүк көрөрүң эредир. Ити Дольче Габбана, оннук маннык ити туохтар бааларди, знаменитые модельеры. Кинлер бары мантан ылбыттардыр, ити туохтарын. Сумкаларын, туохтарын, таңыстарын, оғуардарын. Бу баланы библиотеката. Библиотеката просто улахан барды кинеге. Онна, конечно, чугастан келлер бәдақтары, чугастан просто көрбүппүт. Аме дыбарыгын кихи көен кампат. Бу боллана туох аме карантан ылылыбыт тыллардах көмүс, кыгыл көмүс туох сыңыт курдук. Туох. Оңорбуттар. Онтон Белая мечеть дем бары бит Джумейра, мечеть Джумейра ден аттах за аме шейх мечеті, онна ме илтпиттер, оны кейхер бите, конечно, онно бары бытыгар гиттар таңас бербиттере, бу маннык таңахы кетем, маннык таңастағара кире бит, барыстой таңахынан китбеккин, баттағын бүрүллүләк булуқтақ, платоктақ булуқтақын, онна кирем, тын предупреждение еңін бербиттере, киреңнит нахалыканы күлүмен дебиттере, нахалыканы кепсетимен, картскага түһәргитигер эң раз позага турбаккыт дебиттере. Онна, конечно, приличие бар блоктах деннер. Учун путу кама мусульманкалар куду кама хаджан көрбөппүт. Борос түчей митет. Борос түчей митет. Үпүрүм. Онна улахан ковровый тухтағыңын, мосталағыңын, бұ таға, еті тағығар улағыңын. Бассейна. Бу мечетка бир одновременно төрдөн тыгынча кихи мусульманин кирен сөпөбүт. Отчолохан туох мечеть. Борос тулах. Туга барта мрамор, анити колонналары бола барта жиңняк золотан оғыллыбыт. Көмүнөн оғыллыбыт туохтар колонналары текет. Аны колонналара барта уругуйде. Чүй бай ахор. Бу көбүр. Самый улахан, самый большой в мире ковер дебиттер. Гинес кинегетер кийбите мемече. Ковер. Бу люстра болан эме гинес кинегетер кийбит барта Сороской тағынан оңоллу бут самый кыргыбай туох ден люстра в мире ден. Итенне люстра барды, алта тугасты люстра бар. Урут мен болан эки тыгынча он агыс сыллака Дубайга хаджыбытым сеп семьябынан, онна болан ол сагана килерелдер это бу мечеть ер киренти көбөрүдүнөн каман люстралары барды кэриен көрөн таккаратын. Тон билим болан уже карыстыр болбуттар быгалак килербеттер. Маннык ааннан өңөңүн көрөңчө тугун. Орахтан көрөр оңорбуттар. Уже туохтар нахал баки каман тепсилиннага уже. Олин уже карыстандар. Жоннары килербеп болбуттар. Нутта бутас көстүүтэ.
Буаннык. Мағаһыннар бааллар маннык просто кырыгыбай иһиттердээхтэр эмиэ. Онно то национальный туохтара элбах баҕайы киһи ымсыырбат даҕаны кыйын барытын көһөрбөт. Анна ме Онтон бу буллаана биһи кенники күнгө туохха таккаажыбыт. Бурж Халифага. Үһү боламмыт барбыппыт, Мотя, Нюргяны боламмыт. Эти хамы улахан зданияга сүүс сүрбе төрдү, сүүс сүрбе бэһэ ситээске таккыбыппыт. Оны бу ливынан кайдахтак сарбыт көстөр манны. 1 минутта егер сүүс сүрбе төрдү ситээске бар болан халаң. Эми караты кочаратта хава сонну киреңин. Элбак бай кийини батарар улахан бай лифт. Онна де манны киребит, онна янныбыт билин көрөрүнөр. Ол касы таш таккара барта көстөнер. Бу 163 сетестек туохтан зданияга 100 сүрбө өтөрдү, 100 сүрбө бэһэ сетескети туох барабит. Площадка, обзорная площадка. Ол онтон туристтер онтон көддөрөлдөр. Осенин бу Дубай булланы барта ти невинен орбут дойду кенники неве уже көөрән биттагади, олин булланы билин туризмнан олорабит. Основной доходтары туризмта. уна сотору туох оҥоро høдьаллар диэбиттэр эди Дубайга. Туристический центр туохха космоска көтөр туристтери белемни høдьаллар. Ону бағалаах кыннар качы төлөөн бараннар космоска көтөхтәхтер. Сүббэ кымсыылаакка диэбиттере. Ону центр оҥоро høдьаллар. Эми сказка курдук туохтаарылар. Түрген байды уже кэллибит. Би мен урут этестер дия аксыз тес колордак мене 1 минута егер аксыз теске таккачым дип көрдүлгүнөн. Анна боланы кинлер лифтер аны лок камсабакка камсаппа деген просто кайдак турбутун донук таккан келаансы. Онда кураты кугаан биле чункунаанылар. Хабатте. Тохга хаябат олох. Шөбай ажахай тох механизмнах тохайбит. Бу үйөттен түһәрбе хартскалар бут. Ол күн шөбай манык тохпайды. Обычно биле итиге дымка курдук бар болачы, туман курдук. Ол күн бола хадыра барта көстөр шөбай болобры үйөт әстен. Эш үсүлбөт өдүсү әстен ди. Поющие фонтаны буттуга көстөр ити аллары. Ол персидка Пустыньяттан Йордан агысылы егер оңоллубут сказка. Боростой пустыньяттан. булугар элбах. Тутубе ота бара турар дойдута. Мülkiyana текшигит. Ол үйе бассейнна дие турар даже. Дубай еще строится. Пустыня, она где-то там скоро туда. Вон чахарскава түстүбүт. Тохтолох. Кихи олорор Дубай обязательно көрөн надо. Бәтен караганын көрөн надо ден хана келлибит, потому что бул банны курдук грандиозный тутуларда кыргыбай дойдутун. Андай дуга хоготок болунсу. Так, онтон дальше бейте цветочный сад тен Дубай тагыр нахачуй сад парит. Цветочный сад барта лохон бай территорияга хебеккилертен оңоллубут. Борстой петунияны бары билербит болуди. Ол петунияны олордонлор кийинлер бу. Баччы шөй кыргыбай сад оңорон таарбытты. Аны буллана петуния бу кинерге үйнәй шөйдү күммет эбитсе болиһин булланы те хамай борстой хебеккини петунияны олордоллор эбит. Булугар арахынай кыргыбай
Туохтара же оңороллар фигура бөгөтө. Wow, India production. Наха чөйкөрө вай көрөмүт келлик. Аспыт Корат көрдөктү, анары улахан. Оныр кулахан территория. Булугар үле бөгөтө аны ухар бөгөтөн ады буллайды булугар өлбөгө үннерерге. Барта ыпрас наха чөйөлө. Аны Америкка болланы улара хоохти, пресный улара. Олихин сибеккини пальманы кутарга тугу хайыллар бит. Канализация утун переработкалылар бит. Город канализациятан бардын бисирге муньяллар бит. Онор гулахан завод көдөр биттере. Тан аханиям көрбүт бит турарыда. Бу онна болланы перерабатывается, онна пресный уңоран тахараллар бит ол канализация утун башы бит де грамм тохпаттар нәне. Ага. Ол уну бардын бу свеккилерин, пальмаларын бардын арашайдылар олар. Постоянно, потому что кырдык куппатлар катан халар барда. Аганар ипи. Бу ки домик пөтнүң орбуттар барта сибеккинен кергетилли бит. Тоқтар. Арағына фигурка бөгөтө, әрге турар танцовщиссалар. Кихи соғыр, просто кихи соғыр красотата манна бар эбит. Ол пальмалар оңорбуттар. Аспыт сырыга ол Дубайга бар хаджамыт бии манна хаджаба тақпыт. Onun кие хаста да харыттааны хин бит тугара идрейне булан көрөр эбит. Аны бу тугат өти цветочный паркаттан чуга соус Global Village ден эти глобальная деревня ден ярмарка бар эбит. Ол ярмарка боллагана арас андойду барта барманна. Андойдулар бары бәйлерин туохтарын оңорбуттар ярмаркалар. Бу аны Ухомба территория, иер киддаха аты туту, чекенче деген богата болы тур. Хас бидди дойду барда. Кытай, Аман, Турция, тохпар ан дойду та барда бар. Онları кулахан территория ки bir күнөн хатан керен көрбөт. Булабрати Йемен көстөр, Марокко көстөр. Чети курдук тохат. Онда киһэ, то, конечно, бу от көс баата, тохтолох. Ондар кырыгывай сирге харыттыбыт ити. Бу кытай территорийтер кирен келеммин харска төе турабыт. Четинник ити күледәбит итинен бүтер. Вообще Арабские Эмираты тох сүз бирген мусульманской дойду боллагади. Олихин тохтара законнара суттара да кытанах. Олихин тох тевтера самое безопасное в мире место, ну, государство, девять такие, куда Макка хаджаркай, тох энген криминал, да тох тахох, ага. Например, серепиттера, конечно, би атын хиртен кадер жона билбеттер было закону, оно гиттер херепиттера, если идерик хаджар кехине туттахтарына, манна законнар катанага бит, идерик кехине оланнар отутта палкандан кырбыллар бит, ага, тутаныланнар, атак булана парочкалар, например, улусага урахан, кустуха турар боллахтарына эме тутаныланнар үс сылга хайга барыхан себебит. Олихин туохтан дебиттер, таңаскытын көрүнө хэттин дебиттере, нахасыгыннягын камы, искитин көддөрүмен дебиттере, мандык маечканна неген дебит курдук. Олихин кытана хоконнах боланнар, туох хайдылахтар диханы билми. Вот. Оны бу отти ухаппыппытти олин пар хайыхта. Кире. Ага. Аны биле урчене Оскара ден компания маны конкурс курдук тарибите. Ол аны конкурска бу кине видео устаһын, видеоролик устаһын конкурсы болбут. Аны командаларынан арартаннар кине стултарын жарахны мандык направленияны это бет талы болбута. Он би команда бутер булана. Тугате комедия твеспите он нюргия. Би маны мочай бурсвейм боламыт киси пуганам барамыт би мочалын тиян халамыт барбатапыт. Киностахыныга. Онда ким нюргияны кыттыбыта. Онда бу Оскарын тутан турар. Тохтар кайбыттара
кимете Михаил Бочкин халайбыт команда бастаавтара кинилер буллаана боевик устууттара. Төшө байн терехине байник видеороликтер устууттара аяк биремехигер. Теме бәтин терехине тух момент буллади. Бу компания бит эти Станислав Санниковтен коуч тренер ол бар. То арас сетевой компаниялар бараларын тохтур үйретер ки кинини приглашайданнар специальный гость кудук келенити тох Оскар тугун ыппыта. Ага, күраган ыппыта, онна үйераг ыппыта. Конечно, барата боско конференц-залга, улахан конференц-залга болбута. Бу Талгат Сихитов үйәңи спонсор бут, бриллиантовый директор Казахстантан хыджар. Кини кытта көсөмүт кепсеппипит, тохтарын совет деген бербите кайтак. Тараны тохтарын фишкаларын инкытта үллестибите деп. Онда бу бебит тохтар бутын учредителер бутын кытта тенген шөйдө хыжамыт төһө бар харска төһөн билген күлән бир остол тохтар ресторанга хан сен хырттак бити онун шөй доступный бай учредителер дахпыт боростой дихиникте хырттактара ди. Бу киммит исполнительный директор бут Мадияр Сайфуллин, мечу байдык тияхта харска түспеппит. Марат Жакимовтың кытта золотой директор, беме вышестоящий наставник бутын кыттанар. Кинер кытта үксүн хырытты быт, эти тохтарга ген. Аныгыскы поездка быт боллагына сентябрга күн буландан турар Турцияга. Онно, например, ме промоушен бербиттере. Бу май битехигердылы, 31 май гардылы серебряный директор статуын саптаққана әме маннык же боско күлейдей барағыт. Onun кытатын биһи компания битер кирен үлелән биһи бу билеген онлайн үлелеләре битте. Билен барта онлайнга көстө. Бу карантин биреме тегер биһи олак страдайда батыбыт. Потому что үлебит бара турар, тохтобот, камнаспыт келе турар. Неделяхсын ылабыт камнаспытын, аяхсын ылабыт, хеттерас камнастахпыт. Олихин просто шикарный компания келбитин биһи билембит күерен айылырабыт. Жаллахпыт жахпытын багарабыт, потому что мен чуть-чуть барахастыппын. Демин людага улахан макталбын дердер. Бу бем спонсор бар, потому что кини мигин санан ханатага де. Кини хакапсия ханада ден кини мигин санан аңар битегер просто макталым моңора. Потому что бу маннычы компания мен каханда көрпөтөгүм. Онна бир сыл эгер түрген бай то соңор ден. Бу оксе хатска тиги болоттыр. Баччар бак кийини компания бор босха жен итилгер хыналах атылга лах дойдуга жен күлөдитер кыхтах компания би кирем наха жоллохпут камнас пөтөлабыт үчү бай жоннор кытталтыабыт онан үйөрө көтө дальше үлели болак бити компания бүтөсө дальше сайттан өсө сүйүлбө халга кини тип заводу кытта быха договорда онон сүйүлбө халга бии уже инникитин тохтахпы буллади эрелле бу компания дальше шүйдүк хайда үйнө туруу демит онан парагытын ыңырабыт бу серебро рангага чугахаптар кытатын 31 мая чугахата онно атол онно бол батактар до 31 декабря ами дальше акция болар hem бирник акциялар токтообаттар Бу канат тугатай поездка. Тердүс поездка теде. Поездка харыттыбыт, онтон дальше бехис полуди сентябрьга Турция туокпут андойдук обстановка бут шөй боланна поездка бут болар. Каян даганы сентябрьга компания обещайдабытын курдук хим бириджер. Онон бары үйөрө көтө дальше үлчөйдүк үлелибит. Үлелән болла. Бачучугай тох
шикарный маркетинг компанияға үйрі көтөлелейбит. Потому что диагаларын үлелейбит. Хана пақсыбаппыт. Телефон, оны интернет аранады. Битте. Оны бәйін аяғын атылар. Аяғын хакеп сәтақын үлелейбит. Оқ. Олеген вообще bu сетевой индустрияға нонсенс денактыр. Бу маркетингтің нонсенс. Такого еще не было нигде. Олеген кытатын барыгытын ыңырабыт. Барыгытын ыңырабыт, онда Истерикидер мақтал барыгытыгар, оны то кәннеке прямой эфирдерге мессо көсіyok. Бу амбастан тағысты бит. Если что, барысты гынары. Пока.